Kayo na po kita ni Tisha kila sa Wepaki, Paul, Karata Paul Riau, striker ang ni Tisha. Riau na po nawawala kita ni Tisha kila sa Wepaki, Paul Silu, striker. Kasiluwa po, pitcher kawanop Qatar, ni Tisha kila Pakilel. Ano ay pitcher kasi dito, tapper, kasela first, tapper, out. Yata out daw ang Lupkaisu. Dan po tayo mo, chill. Kaukanop Vanessa. Pitcher ononop, Qatar dito kayo na po. Strike, Karata strike Riau, chill, Polew. Kariyaw na po Qatar nawawa dito, chill kila bakit pir nawawa na short center. Kasi tapos sa namin alat save for first, kasi sa second. Alat putun to second, kasi 1/3. Kasi 1/3 na dito late third. Ayaw nga magpok sang Lupkaisu. Vanessa, Rosalinda Kauganop. Pitcher Kauganop. Qatar kayo no po dito. Vanessa kila sa watap. Oh, Paul, Karata Paul Riau. Striker o Vanessa. Riau no po nawawala dito. Pakilel. Hirway third tapon sa watap tumaw. Kasi dito sa walel. Karata Chilom. Vanessa Hope. Save po first. Tayo mo, manpok tayo mo, Rosalinda, Kauganop Lisa. Pitcher Kauganop, Qatar kayo na po. Rosalinda, Paki sa walel, Karata strike Riau ang Rosalinda. Runner na po first. Riau na po ato, Rosalinda, Paki, pinta na ako, short center, Pagpag sa walel, Karata Pisa. Rosalinda, Kiskasyon po base. Kiskasyon po base. Vanessa Kasawa dito next third. Rosalinda save for second. Then po tayo Lisa Chelin Kauganop. Out there ang Lupkaisu, runner po third, second. Pitcher Kauganop. Qatar nawawa kayo no pati ka Paki ang pitcher tapper sa walel, second tapper T. Kaseta first tapper, save for first, save for. Ano runner for first, for third, Manpak. Jaylene Kauganop, Termise. Ay mo pitcher Kauganop. Qatar kayo na punawa, Jaylene kila Paki sa walel. Karata strike Riau ang Jaylene. Runner na po first, po third. Pitcher Kauganop. Qatar nawaw ka Riau na po. So wamaw, Karata Paul Riau, strike Riau. Jaylene Kauganop, pitcher Kauganop. Qatar kasiluno po, Jaylene kila Pakilel. Hinwet shortstop tapper. Nakurap. Karata out, Jaylene. Out sa second. Karata 3 out. Ang Lupkaisu.